Pasmo abuyaen daytoy langa nadano na nen oras sinta panagsina si pasnek mo nga iburay ni segga tawanak to na mangay ayuken ka daytoy tigas at tinaagaw nga ayan kasla puris iti baruko nga panas ray na pulos adi ag silap talamin binulod laeng aran niya saan di ka aglati mo lagitem dagiti naraksa pagkanito uray dandan Tugnaren na ti amin anadayaw Takinasimbeng panunod na gawaaw Uray ilimed may butak-tak tulad ta Tapno kita ni basol may saya Pasagkaden na ti sabidong ni gura Kat lata ang kaslanay piket at tanda Saan